yes ya Uganda muri mutabakore media kandi twe twatwarahubwire bwinji kuretera ikintu kandi kuretera ibintu birirai abwa corona na lockdown ekikonka izatwashara mu kuzo mfurbi kandi twantambura fact twaparkinga konka twareba umushisha parkingira piki bana mutoto start brad Noga bacharani ariyo kantine sunga omumbera ya buri no korera bya kuto tumaye munongo muziki konka nireba of course lockdown kafta hamu ine kwenye ekinde cyo ine gambira yikoza kugira ngo akamera kwa ino kwana mwana ekinde cyo ine kwana okora kugira ngo ube turebire n'amahura online aho ya music ya kwaje mu lockdown nazo mu cyaro natunganye koko so hati ya ndiyo mu ya karicha so hati yo mu jago karicha embera nturebere imbi kandi abantu binji nibarira beshongozi nibarira konkaje tiyo cyo cyaturete cyanga cyatureta no kugira abashuma babire kare umbiro bo bwa lockdown ndinkumanya niwo kwenu ko kiri ninga akubato muntu kunakubugana nubwo akutema konkaje atesete nyina nzitwari namazima abashuma hatu barkare akubana anyurwe no bintu bakankwata banaganaga batwara isumu yanje bansaba pene nayo bagitwara konka cyamani ukakiza amagara bakakwatira side iki side yanoza na bypass kwa hansi bagira ngo magara na sente nese umuntu amagara nese umuntu wenda akora abajete umuntu cyera kase umuntu gondo gukora business pana so bakakatwara ikizibu banaga bantere byaraha kambuye n'ikibundu abazamuka mando sikikurinzi ahandi lockdown eji noboreba ngo nekwegesa cyo ko mweshongozi abo kubatwamare myaka 2 kanye promoter nanye ningira kugira ngo ninye yihamu abo kubakare tukakora kasete konkesha heji ya life nke mweshongozi nimbani impereza tubayisabe songozi batahibanje imbera kwera aterere wafuna kasente utakakariya munonga ukigwa kwegwa unahembere gumiri so wamafuna kasente ryaho konka kandi kagirire plan kagirire plan ko investing mu bindi akabanye ko bakingireho byo kwesongora abakingo byona nyo nazo mu kutunga koko ego hati ya ni supplying abantu amahuri mbakora order ama supplying ndeba nimbaho abantu binjye bakagira mu music kandi njabashimira go kureba akuba Elize yetari interview pangu konka abo bashuma bayibire arani mukibaserebu mukwata simiye mu kigaruse mwamutakwenda turabagwereho mbari okay bro bashimira go kureba ye nakira jables for now yes kandi mbera waje eba lockdown ryo ne turusa munonga kandi tubona bonise kandi koko wareba ubwo ni numwe shonguzara nisebo abashuma bakamukwata bambuza ngo amagara nesimu no wenda ki yajata atumutwara amagara nesimu yanje nsigaze niyo ndikuronderaho business so tiyon twongera yo kandi segment kuretera binja nkore media abana bona bari gukiya ndana sky ari kiriya biazina ari kiriya kuretera kintu cyamanda Mr Life nabareho kuretera comedy kandi Asumani ningashi of savage nawe naje nyuma ya kamera kuretera rya kabijyonga nyuma. Just for now.